isia khela pen isia lang ri ka pa phrang ja phan pula tangte ka charli ai hin ka pa phrang na kenak so te bon se tame labang so khe labang so ka charli awar sai jong si ka tikuk dokok mate ka awar sai memediat pula tangte labang so khe ka ching thur dun ja phan apor nang pikji mate amoy arbung lake inglok group ateng ason thotlo la son thak thak sila dak kar benglong tarapung ahawar dak sar the terang arong mate sar the terang lp school along suta menili tum dak nang kahumri ke bang pen ke thek pon long dolo dak ahawar ko ansi ka charli ai hin ka ching thurma labang so I school a hem kelang pen taili tum pang thek ponik theklo athema non por phai kre sira minute plikep apor anvet lang te bon suta mela bang so I school a hema bangke inkri katlo tapena bang so school a condition mate a hem ki kim jong se langdam plo tangte a tingta heno etlo la pen construction mo khami me la pen hala dak bi pen ene sinon la dak edo theklong la baranda long la bang so floor pusita me hengno iketa son lo la pen dak kachar le environment a sapta ke thek ponlong ave mate kachar la hai nang li tum thek ponlong po la hai sita me dak isi ka pangthir at la son ave athema kachar le hem plotang te la ke isi mondir mate isi arna ma hem son lo la bang so arna ma hem mate school a hem jong sira puson pangthir at e plotang te dak kachar li o samar tum sita me aning la dak lut pa mi medeji mate aning hangklang jer je datji la sila dak adai komat lo la dak lo ke than atum sita me ar pu dobek chenam kopya pot lo plotang te alang si la dak lo ke than ja phan a bainong ka chodeng no asi bainong chodeng no plotang te alang ni tum la dak aporateng pen lo ke than la pen la bang so school mesen pen kachari ka chalom pon alang ni tum akenang sot thetan chenam la pen la bang so smdc school managing development committee atum sita me dak jasamet bang ke kelang dun akenang sot anparta kar benglong autonomous council education department atum busita me dak nang kelang dun akenang sot athema la dak difu pen dak tarapung an kebang jia phan sung pik te bon sita me dak ahawar tuma phan jong si ili tuma karbi dak kedo karbi tuma phan jong si kapa phrang pon jia phan pro tangte kacharli awar sai mesen piponang ji tangte dak ahawar tum dak emi school kacharli phan awar sai ave high school ave dak lp school charanta la poson condition na pusana awar sai meme la paneli la punat ne kilo ra na thu atap sona ni tuma phan paklang pon je phan li boi pon po non bang ke dak koma basi ke thalo me ko pilani chini ke dalo dak nele dak ke check pon phan boi pon pon so la anujok la nang litum langik thana bangsa anujok setami hengnoi ket lo la dak ala angchin sia jab ra cholo comment tu tong la bangsa hem ki rup pone men tu tong dak lokachar li aklin so ma tong wang protang te la so a hem nang si ki rup protang te la ke lake isi tetan phiri mi isi risk pick son si thek ponong dolo lan chap kali la dak bangke ang siklo et lo la cement ke chor pot bangke hengnoi ket lo dak aroyan ta ve jo la dak ko som pen tong la ka selam done la chin ne dalo la pen dak floor si taminang litum bang itha ko so maratum jong si dak lokachar li pan jasme la ke lp school pen ak bo si klim so maratum si bang policy la bang so I school a condition me pick hangjang la si dak aporateng pen lo ke than the aporateng pen la dak school kangpu la pen kangkir la sitame aveda ta son si ke thek ponong dola thema non nilitum dak nang ke bang non por phai kre sira minute plikap ra pho ke pleng tu pon non bang ke la sedak nang litum theklong lo la dak bi pin ni si ju jam lo mate dak chai long bi la hai a hi si la dak nang litum thegi kon long ji la pen la dak a thing no mat lang ik non isi dak than bang atum sita me responsibility chen pa mi me da son thek pon long do lo la si ka pek la dak nilitum asap sung paklang pon pala condition me bon la boys toilet pu si pula la toilet condition ta me asap ta kimia son ke thek pon long ave la char pen klang ta chini lo la pen la dak kijun alang aphan sita me war sai ave la pen dak mid day meal dak anar lo an kecho ki piji ahem sita me ave la pen la ring ke lang ateng tutang te dak lang sita me kijun na war sai mesen ave bon posinili mathaji la ke hanan kituna hem la pen la bang ke ring lo dak condition bang ke dak ke kelang anta hijim me si angdeng lo kijun ke phialam lo la pen dak toilet hijim me sita me cloud dak pen chini nang ji pu pen nang litum phan paklang pon pon la dak boys toilet 2021 anin kan si la dak thau thiterang lp school nilip amesi constituency ke par lo la dak nang litum thek long lo dak ring alang ave protang te la dak toilet ke damik no dak posi dak ya condition me dat po kita me asap nang paklang pon phan boi pon po dak kanem thu kanem oi lo la si dang litum phan paklang o elo
dak kanem thor mane kanem thu kanem uila poson do posomar tum koson sila dak bar pi bak so kachi tiji ma la pen a school a condition a hem la ne thala dak school a hem na ni hemara bangso hala athing no na tu bangka sapso color with pacham to sibon sita me puanung na tu pen maka sapta ki with ketek ponong ave la pen apuna ba khiriki bang window bang check a posenil tu marlo azan bang paklang ponje phan bori pon po la bangso school han nang le tum blackboard thek eklong no la daga la bangso la ke blackboard takali whiteboard takali la ke cement apor la poisi selam dak jong se dak le top posita me klang pa me meji la pen arum jong sila kangni adem posita me dake lo than bang phan da kangni adem ave la pen kacharli osomar tuma phan sita me kangni adem thangason ta ave la pen current facilities ta ave dak fan ave asi la so school a condition bang ke me pik khangjang no la so teng le lang dam pro tang te kar bia khe dak Tarapung ha war kar bia tum kaching thur dun ji la ke si matha me mate ingring me ka matha damta pali ramun e ang deng si dokok po la so teng pro tang te la si la son la jong si litum kacharli ai hin jong si RDPP la pen dak department tum punon dak da semet bang ke dak la lo than bang posita me alang le ka pai nong achik lo jon bang ta long lo posil hai kapang thir pini ne bang ke klem ma kenang sot la si kupia posi pinia bang alang le tum kangkir da prang do ne la bang ni litum chini ne dalot te bang ta me nam ni litum nang ka humri ke bang hot ana bang ke dak inkir klak son si do la pen la bang ke sai hem tai po ha pu pen inkir check chini ne dalot la pen dak nang le tum phan lam si nang paklang pon chok policy la bang so ala marjan mat la bang so birta nang le tum phan ke ban pi pen kar benglong autonomous council punon cherap to gara tum punon jasamet bang ke dak social organization punon ham phang song tum Tarapung arat aphan kapaching thur ji pro tang da kacharli hin si ilitum ing thur nang ji la se kacharli ahin ing thur nang ji pro tang te non la soteng pro tang te ing thur unidat po dak amoyar bung daga klim somar la foundation masi memelu jong si meme pro tang te ko son si ka paphang non thek po la ke ilitum mang hu meme la pen dak ahawararat tum kacharli hin kon si paphang don jima non la soteng pen la pangbardam pro tang te la ke moili tum aphan apor si nang than po